Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi vulavula hi Ben Mayengani na JP the Caterpillar na mhaka ya Yaris na BMW. So ka siku ra namuntlha ra 16 May hi fike hi vona JP the Caterpillar ka official page ra yena a fika posta ku BMW yi endle yini, president show off tiveka ti-emoji to hleka na voice leya dyona obviously. And then un'wana ka second comment tani sweswi mi swi vonaka na fika tsala ku hayi yi be gearbox, so swi tikomba na ku hayi mhaka leyi mpela i ntiyiso munhu a ri ku zika ka JP the Caterpillar hi sweswi loko hayi and I expect more beef of course. And then ka second post hi siku rin'we tlhela fika hi tsala kambe loko vaseketeri va Ben Mayengani hlengani mali ya gearbox, BMW ya nsati wa maceke yi file hi ri makondlo ya nga se dya tintambu. Loko se yi sukile a nan'we ma swi tiva ku a leti a hi beef a di strong swinene. The follower Mr. Post so mhaka ya vubifi a di chavi munhu so hayi loko se yi sukile tanihi sweswi mi swi vonaka kwalano. Leswo loko ku ri a mi nga subscribe ni ta kombela mi tleka subscribe because na ha to update hi ku ni expect more videos from JP the Caterpillar hi mhaka leyi as long BMW leyi nga se lunghisiwa na swi tiva ku hayi laha to bifa, and if ku fika December yi nga se lunghisiwa BMW hayi hi ta hi kha hi cina ncini wa Yaris. Loko ku ri a mi nga za subscribe tanihi sweswi ni nga vula ta kombela mi tleka subscribe.